Yes, igitondo cyiza bakunzi ba La Defense TV, twizere ko mumeze neza cyane. Rero aho muherereye ari hose mbahaye ikaze mu makuru agezweho muri amasaha. Nizere rero ko mumeze neza cyane, nyaboneka mukomeze mugende mukanda kuri subscribe kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nkanga tugiye kujya tubageza. Breaking news amakuru aramutse vangwa muri territoire n'ubundi ya Uvira, haramukemo urugamba rukomeye cyane muri iki gitondo. Mugiye kugenda byose mubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri gagenzi kako muri territoire ya Karehe, nako nuko bimeze. Ejo ku munsi w'ejo byiriwe nabi, turaje tubasobanurira none muri iki gitondo bimeze gute kuri uyu wa mbere, kandi ibintu bibaye bya mbere twirwaneho ikoze amateka nanone. Ariko kandi FARDC igabye ibitero bikomeye cyane kuri M23 mu bice bya Katogota ndetse na za Ruvungi hafi aho. Ingabo z'u Burundi zikomeje gukora iyo bwabaga ngo zirebe niba zabasha kurokora bagenzi ibabo n'undi bafunzwe n'umutwe wa M23. Bari kubikora rero babagabaho ibitero karundura bigamije n'ubundi kwigarurira uduce twishi cyane tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano kuri muno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ngo kirero amakuru ari kutugeraho yose ugiye kugenda uyumva muri rusange ku buryo burambuye. Hanyuma kandi tugiye kubabwira ko umugabo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu, nyuma uko bivuzwe cyane ko ari muri M23, tugiye kubishyira akadomo mumenye neza cyane se ko uyu mugabo yaba yageze muri M23 cyangwa se nibiravugwa gusa. Byose rero ugiye kubikurikirana hano kuri no muyoboro mu rusange. Andi makuru akomeye cyane ugiye kuba wiyumvira nawe ubwawe ku giti cyawe, ugiye kwiyumvira ibitero karundura, ibitero karabutaka byabayeho byagabwe n'ingabo z'u Burundi, bikagabwa kuri no mutwe wa M23 by'umwariko muri kino gice n'ubundi cya Uvira. Byose ugiye kubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru tugiye kugenda atukugezaho. Andi makuru akomeye cyane nanone ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko ku munsi w'ejo hagaragaye amakamyo ageze kuri 37 hano ku mupaka Gatumba, amakamyo bikekwa ko yaratwaye amabuye y'agaciro yerekezwa hara mu gihugu cy'u Burundi. Byose rero ugiye kubyumva muri aya makuru. Andi makuru akomeye cyane turabura kandi ko Joseph Kabila Kabanga atari kuvugwa rumwe n'abantu barwanye ba M23 bimeze bite ko bihuje, tukaba tuzi ko bameranye neza. Ibi byo byaturutse he? Byose urabyumva muri aya makuru. Bamwe mu bagenerali bakomeye cyane barwana ku ruhande rwa Leta Kinshasa by'umwariko barwanira mu gice cya Uvira nyuma yo kujoininga AFC M23 babakuyeho amapeti. Abo nabahe, bakomoka hehe, bameze bate? Byose urabyumva muri aya makuru. So rero making sure niba warakanze subscribe, niba utarakanda subscribe nibya ntago bari byiza cyane, ariko gukanda subscribe kabisa ni ibintu byiza kudukurikira warakanze kuri subscribe. Hanyuma rero ndagira ngo dutangire n'amakuru yacu. Rero wahageze nta handi ni kuri La Defense TV. Ahangari niho honyine uzajya wumvira amakuru ku buryo burambuye, amakuru meza atohoje kandi amakuru y'ukuri hano mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, hirya y'u Rwanda, muri Kongo, mu Burundi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi hose. Uzajya ugenda wumva amakuru yaho binyuriye kuri no muyoboro wa La Defense TV. Nge nitwa Pacifique. Uyu munsi turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2025. Tukaba rero tuzindutse mu makuru yacu ya mbere yo muri iki gitondo. Tugiye kuyarambura mu bice byose bigiye bitandukanye, tubabwire uko byifashe. Ndagira ngo aya makuru tuyatangirire neza cyane hano ku kibuga cy'indege cya Mubi, na akabuga gatoya ka Kigoma kabarizwa hano muri no territoire ya Warikare. Aka gace rero biravugwa ko kandi kongeye kugaragaramo indege shyashya z'Ababirigi. Aka gace ni kuva ku munsi w'ejo ubwo nababwiraga ati mfite amakuru y'ubutasi, amakuru nari nkomeje gukurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru yararimo agenda ngeraho, amakuru akomeye cyane, amakuru yavugaga yuko deploying cyangwa se ibikoresho byinshi byari biri kuzanwa n'iki gisirikare cy'Ububirigi mu bice byose byabarizwagamo bano barwanyi ba M23. Uti bimeze bite rero? Kandi byo ngiye kugusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi ka. Amakuru akomeye cyane mfite nuko bino bitero biri kubaho cyangwa se biri gutegurwa n'ingabo z'Ububirigi. Ibi bitero bimaze iminsi bipangwa kandi n'umugabo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu. Niwe ubundi nyiri operation, niwe nyiri mastermind, niwe nyiri bikorwa, niwe nyiri bitangaza, niwe nyiri bukoryo bwagiye bupangwa bwose kugira ngo buzakoreshwe ku rugamba bagaba ibitero kuri M23. Ariko amakuru yihutirwa nuko uyu mugabo wabipanze birangiye atabishyize mu bikorwa, ahubwo akaba agiye kuza kuba ari ubuza ndetse ari no guhagarika
ibi bitero karundura byari bigiye kugabwa kuri M23. Baravuga ngo Imana, ariko wenda nanjye kubivuga mu mvugo itari nziza, baravuga ngo urucira mukaso rwaza rugatwara, unyandikire muri comment. Hanyuma uyu mugabo yaruciriye M23 aragenda ararubacira ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma amaze kurubacira, ngira ngo murabona ibintu bimubayeho birangiye, ariko basaba imbabazi babwira ati munyemerere munyakire. Nyuma yo gupanga operation abifashijwemo n'ingabo z'Ububirigi kugira ngo bagabe ibitero kuri M23 hano muri bino bice, izi nyeshyamba za M23 zikicecekera, ntizigire icyo zivuga, ntizigire n'icyo zitangaza, ibitero bigategurwa, imigambi myinshi igapangwa, ababigaba bakabigaba, ariko abangaba bo bakagira gute, bakicecekera. So ndagira ngo mbabwize ukuri, ngewe nta mpamvu yo kubabeshya, ngomba kujya mbahereza amakuru, kandi amakuru y'ukuri yihutirwa. Ngewe amwe mu makuru akomeye cyane mfite nuko zino ngabo z'abameseneri b'abacasho b'Abanyakolombia zaje zizwiho yuko zizatwara Sukhoi 25 ndetse zikanatwara za drone zo mu bwoko bwa Shihashikane. Nuko izi ngabo zahise bazikomezanya bazijyana muri Uvira, aho ziri gukorera iya operation kuri ubu. Ndaje mbabwira ibitero bikomeye cyane, ibitero karundura bagabye kuri M23 mu gice cya za Uvira. Nuvuga ngo M23 kuri ubu noneho isa nkaho bari kwipangira ikintu kidasanzwe. Kare hari umuntu twahoze tuvugana, ngira ngo abeshi muri mwe mwamwumvise niba mubasha kudukurikira neza cyane, gatanu kuri kagenzi kako, avuga neza ko ngo ingabo z'u Burundi ngahubwo zikomeje kubamarira iki impungure, ngo zikomeje kubamarira ibiryo, ngo bazifashe rwa mikono, ngo none ngo ziri kwitotoma, ngo zivuga ngo bazaturwanya. Ndagira ngo mbabwire yuko abo bafashe rwa mikono barabafashe, ariko abo batarafata ntibaragira gute, ntibarabafata. Ubwo rero byumvikane yuko isaha ku isaha n'umutwe wa M23 bashobora kugabaho bino bitero nk'ibi ndi kubona byateguwe, bya za Sukhoi, bya za BM21, bya za drone, bikabagabwaho hasi no hejuru, bikarangira bagize gute, babirukanye mu bice bigaruriye. Ubwo rero nta kwirara guhari, icyo nababwira cyo muracyari mu rugamba, ibitero bizaba nibyo bibagabweho, mwirwaneho nibyo mubihagarike, ariko gufata Walikale byo bizagorana, bitewe n'iki, n'urukuta namaze kuba mbona ingabo z'Ububirigi zubatse zashyizemo Wazalendo, zishyiramo na FDLR ndetse n'abasirikare ba FARDC, haje na Special Forces za FARDC Commando Hibu, ndetse n'abano basirikare ngo ba Anaconda bo mu mutwe wa Anaconda. Aba nabo ni abasirikare bazwiho imirwanire idasanzwe. Ndagira ngo munyemerere mbanze fate ku mazi gatoya, munyihanganire n'amasegonda makeya ngiye kunywaho ku mazi, hanyuma mbabwire operation uko zimeze. Amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru kuntu aravuga ko bino bitero byabayeho byagabwe ku ngabo za M23 hano mu bice bya za Kibati, ahangaha za Gasheberi, ya za Walikale, hano muri territoire ya Walikale. Ibi biri kuba mu gihe mu 23 hari uduce tugeze kuri 3 yigaruriye atubarizwa hano muri territoire n'ubundi ya Walikale. Na gace kitwa Bikara, ndetse kandi gace kitwa Murema, ndetse n'akandi gace kitwa Nyamaboko. Utu ni uduce duherereye hehe hano muri no territoire ya Walikale. Hanyuma rero akaba n'utundi duce ariko twitwa ayo mazina two muri Masisi, muze kubyitondera, mutaza kubyitiranya n'uduce M23 yigaruriye ku munsi w'ejo muri territoire ya Masisi. Ariko amakuru mfite akomeye cyane nuko ibi bitero byabayeho bitumye ingabo z'Ububirigi ngo zibona kuno mutwe wa M23 ufite gahunda ngo yo kubataka ku rwego rwo hejuru cyane, akaba ariyo mpamvu nyamukuru yabayeho ituma bagira gute. Byose mugiye kubyumverega, nagafashemo nta mpamvu yo kutumva ngo munasobanukirwe amakuru. Ngo niyo mpamvu nyamukuru igiye gutuma ibi bitero cyangwa se izi Sukhoi zateguwe zitangira kuraswa kuri M23 by'umwihariko mu bice bagize gute bari kubarizwamo, bakabigaba bya Sukhoi, za drone ndetse n'izindi ntwaro ziye zitandukanye za hawa Wazalendo.
izi no operation zimaze imisi zitegurwa. Ibi biri kuba mu gihe M23 nayo iri kugenda isatira tuno duce atubiringiye kukubwira uduce tubarizwa hano muri Pinga. Hari Pinga Bushimo, akaba n'agace kitwa Nkasa ari nako gaherereye mu kino kibuga cy'indege cya Kigoma. Uyu mutwe wa M23 rero uri kwinjira kugira ngo urebe niba wagira gute wahagarika ibyo bitero, ariko byananiranye. Uti gute rero, uti bimeze bite? Byose ugiye gutera agatebe ubyumve muri aya makuru namaze kubagira gute nkutegurira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose urabyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wahageze nta handi kanda subscribe, ahangana ho honyine uzajya ukura amakuru y'ubwino kandi amakuru ari mu kuri kwishi cyane. Ibitero aba barwanyi ba M23 zino nyeshyamba zabimenye yuko zapangiwe operation simusiga. Ubwo rero nyaboneka igihari nuko hagiye nabo gutegurwa iki ibikoresho bigomba gukoreshwa kugira ngo birinde, baba barinda ikirere, barinda n'ibitero byo ku butaka. Ibyo simbizi, ngiye mvuga amakuru ari uko yagize gute yabaye, atari abasinjanya avuga simpanura. Hanyuma rero twihuta cyane tuva no muri no territoire tubabwire ko kandi muri Pinga uyu munsi hiriwemo imirwano, haramukemo n'imirwano ikomeye cyane kuva ku isasa 11 za mu gitondo kugeza amaginga ya ngaya. Urusasu uracyari urusasu, impande zombi ziri guhangana ku rwego rwo hejuru cyane. Ariko ndagira ngo babwire ukuri ko ibintu bitagize gute, ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ibi ngibi rero byamaze gufata indi ntera, nyaboneka. Sinzi ngo biraza kuba bigenda gute, gusa ukuri guhari nuko bano barwanye M23 bambimenye neza cyane kibitero bitari buborohere. Akaba ariyo mpamvu nabo bakoze ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo birengere bashi guhashya ino coalition n'ubundi ikomeje kugenda igira gute ibagabaho ibitero mu buryo bugiye bugira gute butunguranye. So twihuta cyane muri territoire ya Masisi, ngiye kubabwira naho uko bigize gute, uko byesitaye, uko byitwaye, byose mugiye kubimenya neza cyane muri ano makuru namaze kwangira gute mbategurira. Twihuse muri breaking news na gace kitwa hakaere hano muri Masisi kitwa Nyabyondo. Aka gace nakandi kitwa Rwibo hafi naho bita Rwindi. Ahangaha naho haberemo operation zikomeye cyane. Nyamuneka haberemo operation zikomeye. Ibi bitero rero byabaye hano muri territoire ya Masisi, byabereye hano Nyabyondo. Ni operation ubundi zapanzwe n'umutwe wa M23 izo operation nizo kugira gute rero, nizo kwigarurira uduce twishi cyane tugiye dutandukanye nyaboneka tubarizwa muri no territoire. Yego ibi nibyo niko kuri, ni ibitero bishyashya nibyo byateguwe, ariko bano barwanyi nabo ngo ntago boroshye. Mu gihe bateganyaga yuko bari bubagabaho igitero simusiga cyangwa igitero karundura, bazi ko kiri buhitane benshi, ariko hubwo burya birangiye gitanya batari bakeya cyane muri bano bari bagabye ibitero. Ubwo rero nyaboneka ndagira ngo mwumve neza yuko ibintu bitagize gute, ibintu bitoroshye habe na gatoya, kandi ko bimaze gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru avuga ngo kirero, amakuru ari kutugeraho aravuga ko bino bitero byabayeho bikabwabwa kuri bano barwanyi ba M23 byatumye hafatwa umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro ukakaye wo kwigarurira utundu duce dukomeye cyane tubarizwa muri ino territoire n'ubundi ya Masisi, aho M23 yiriwe ikora icyitwa operation y'amasuku. Ubu tuvugana ku munsi w'ejo biri bakora operation z'amasuku, n'uyu munsi kandi bari kuzikora ku bwinshi. So rero agataho ngaho ndagira ngo mbiyera andi makuru nanone akomeye cyane ari kuvugwa. Andi makuru ari kuvugwa nuko muri territoire n'undi ya Rucuro ahantu bita Njiya Panda, muri territoire n'undi ya Rucuro hari kuvugiramo urusasu nyuma yuko neje ariko byari bimeze. Ibi bitero rero biri kuba biri gusa n'ibigenda byisubiramo kuntu bigenda biba bigashira, ukajya kumva nanone kumva birabaye. Nyaboneka ntabwo byoroshye habe na gatoya. Biragaragara yuko bino bitero bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ari guturuka hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
aravugwa hano muri teritwari n'umundi ya Rubero. Haravugwa ko UPDF ndetse na FARDC bakomeje gukora akazi gakomeye cyane ko kugira gute ko gukubita abantu barwanyi bo mu mutwe wa Kodeko, plutôt gukubita abantu barwanyi bo muri ADF Naru. Ubwo rero bamaze no gutatanya umuyobozi mukuru wa ADF Naru. Ibyo rero ngira ngo nabyo birumvikanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mushobora kuza kumva nyine ibintu byamaze kugira gute guhindura isura mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nyaboneka, andi makuru akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba ruri kubera no murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga ngo iki rero, aya makuru ari kuvugwa, aravugwa ko uno mutwe wa 23 wongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane hano muri teritwari ya Rubero mu gace kitwa Kageri ndetse n'akandi kitwa Kasuo, duce tubarizwa muri teritwari ya Rubero. Hanyuma ibi bitero byabayeho ariko bisa nkaho twari dutero shuma tutateguwe kubera ko bano barwanyi babonye yuko ibintu bitari bworohe, barangije bagira gute barahunga. Guhunga kwabo rero nibyo byagize gute, nibyo byabakozeho. So go rero ngira ngo birumvikana neza cyane ko bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So ubwo rero mukande kuri subscribe kugira mutaza gucikwa n'akantu na kamwe kubijyanye n'uru rugamba dukomeje kugenda tugira gute tubategurira muri rusange. Hanyuma rero nyaboneka ndagira ngo twerekeranye neza cyane, dukomezanye twihuta mu muvuduko mwinshi cyane, twerekeze neza cyane hano muri Sud Kivu. Babwire ko Sud Kivu urugamba naho rwabaye urugamba, ibintu byabashambaride 23 bayigabye igitero uyu munsi. Ni ibitero n'ubundi byagabwe n'ingabo z'u Burundi bigabwa kuri no mutwe wa 23 aho byari biteganyijwe yuko bari buze kwambudwa aka gace ka Katogota ndetse agace ka Ruvungi, agace ka Bwegera ndetse n'agace ka Sange tubarizwamo kuri ubu zino nyeshyamba za M23. Hanyuma utuduce twombi rero tukaba tutagize gute tutabashijwe kwigarurirwa kuko ino coalition ya M23 yari riherereye muri bino bice nyamuneka. Ndababwira yuko itari yoroshye habe na gatoya kuko yahise hagarika ako ka mwanya bakibivuga, bahise bahagarika vasa zaba barwanyi n'ubundi bari bagerageje kugira gute kubagabaho ibitero. Bababwiye ati rwose rega ntibishoboka, ati ntibikunda ko mwatugabaho ibitero uko mwiboneye. So ubwo rero ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko ibi bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravuga ngo kirero, andi makuru akomeye cyane aravuga ko kandi bano barwanyi bayi mu 23 bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe neza cyane niba bishoboka ko bakigarurira kano gace, aka gace n'ubundi ka Katogota. Agace ka Katogota barayifite plutôt na agace ka Runingo kabarizwa hano muri by'umwihariko hano muri za Kiriba hano ruguru gatoya hagati ya Kiriba ndetse na Sange. Aka gace bivuga yuko karimo abamercenaires gusa, biravugwa ko karimo abamercenaires gusa aribo bari kukabarizwamo kuri ubu, ariko uno mutwe wa 23 nawo ukaburi kubareba ukababwira ati uko byagenda uko ariko kose ndaza kugira gute kubambara. Ariko nyaboneka tujye dusangira amakuru, njya mvuga amakuru mujye mutangaho commentaire mumbwire ati ibi nibi wenda ibyo wavuze bitari byiza, wenda munabyo mubimbwireho nabyo wenda nje mbihindura niba nkoramo n'amakosa. Hanyuma andi makuru akomeye cyane mfite aravugwa kuri aramakamyo aya makamyo y'ingabo z'u Burundi ari ara ku mupaka wa Kavimvira, bivuga ko aramakamyo yuzuye zahabu gusa. Aya makamyo biraza kuba bigenda gute, biraza kuba bigenda bite ko mbona ibintu byamaze kuba bifata indi ntera, izi zahabu ntiziza kugira gute gukora amaba byose rero tuze kujya tubihanga amaso tubirebere hamwe uko biza kuba bigira gute, uko biza kuba bigenda. Hanyuma ndagira ngo gatoya mbabwire ku kandi ka operation gakomeye cyane ubundi nzengaruke gatoya ku bitero bigiye kujya bibera hano mu mujyi Uvira rwagati. Akantu gakomeye ngiye kubabwira nuko M23 akantu ko gukatinga umuhanda werekeza muri za Mfizi na za Mwenga bigiye kubakoraho bitewe n'iki n'ibitero bidashira ingabo z'u Burundi zigiye kujya zigira gute zibagabaho. Ibitero byinshi cyane kandi ibitero bikurikiranye bigiye kujya bigabwa kuri bano barwanyi ba 23.
hanyuma rero making sure niba warakanze kuri subscribe, niba utarayikandaho kandi wibuke uyikandeho kuko ni by'agaciro. Je nkunda kubivuga keshi mu makuru kuko buriya iyo uri gukurikira amakuru utakanze subscribe birababaza cyane, ntago biba ari ibintu byiza cyane kuko murabona ko twagiye duhura n'ibyago, ariko mugomba gukanda kuri subscribe. Hanyuma rero mubyibuke neza cyane kugira ngo amakuru yandi tuza gukurikizaho ataza kugira gute kubacika, kugira ngo muze kuyakurikira kandi muri benshi. Mukoreshe ya comment and like, nibwo ibintu biba bigira gute bigenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako.